Çoğumuz taşı olmayık mı? Ey, çilişler, sizler birinci çoğun oyalgaçı. Küçük olgan osuna oyun. Akıl uçtan da. Sizlerin zato boyunlar küçük olatpayı. Tanışmasa, tanışmaya da koysun. O şu tetniyakta magazinlerde basçı boy üstü üstüp gelir. Assalamualaikum, bayka boy üstü oturan. Dar var mı? Tetne dosundu, kızlar kara oydu. Кайсыл досуңду? Могу досуңду. Отур чыкканы. Ассаламу алейкум. Болеку. Боюң өспөй жатабы? Кыздар карап айтабы? Мынакей, могул 180 см деген витамин бар. Ушундан ичесиң бирди. Боюңду 8-10 см чейин өстүрөт, анан сага кыздар сонун карап калат. Özün bile olsun. Özün kötünde kuttun var go. Kutta ötüyorgan. Biz daha doğru bence. Ким бул досуңабы? Албетте бар. Антипаразит деген сироп бар. Иштеги баардык курттарды өлтүрөт. Бирин да калтырбай түшүрөт. Ayke çoğun rahmat. Biz anda gittik. Макул, сен курттун дарысын алдың, сен бойду өстүргөн, Макул, звездалар жакшы бар булар. Алейкум, алейкум.